Yüzüm bugün doğdu. Bunun dayranın boyunda yolu el duran. Al dayranı Enesay deşuge. Al geçte Enesay'dı ceyittip arru ilgongun. Birin biri çağab algan, birin biri tiyip algan joğukırçılık zaman adam öldürü eltige septelip menet kılbay olcalap algan okat oңай көрінген. Adam olun tuğmak kıyın, östürmek kıyın, ay öldürmek göz açıp durmanca. Canaştağı kımız böksürgünce bir ruh el kıyrap yatıp kaldı. Uyku yurtta katudan tulga, rıpşaktan gül kaldı.
Usağım açtı. Lan bir gileç. Yüzüme gileç. Ne sana ne dedim hele? Kırkızlı gülüm doktor sapır demedim bile. Ver lan. Böyle böyle. Tokanın arasından al. İkinci Kırgız degendi. Yüzük payı, atılık payı. Go! Göğsüz baldardı cayla var. Men güven oğlum. Adamça söylemesem sen kaynar düşünmüyorsun. Aldardı koyuyor aklıma dedim. Ben senden suranarım. Uşulu iki çürpüdüm, bana ver. Adamlar ekisiniz oldu, at öldürüştü. Baldarımdın orduna bala istep yürüm. Uşu baldardı elizip bağып алам дейсің бе? Ошентин, акылман чоң эне. Ой, бейл бұл ене. Адамдар қандай екенін әлі білмей тұрмайсың ба? Олар деген адам баласы. Адамдар қайберен емес. Алар бірін-бірі аябай. Ошоны ойландың ба? Эч ким таппас. Алыс жактарга алып кетем. Желиним сүткө толуп ооруп турат. Бала деп сыздап турат ак сүтүм. Кантен болып тұр, сұрап қалдым. Бирок, тез кет бұл жерден. Мына балдарым, мен эми силердин энеңермин. Мен силерди ак карлуу ала тоосу бар
Күмүштөй теңир тоосу бар. Боорунда токой жери бар. Ортосунда ысык көлү бар. Жерге алып кетем. Кыргыз тукуму курут болуп кетерде. Экөөң элдин атын өчүрбөй тукумуңайсыңар. Жүргүлө балдар, кет. Мына балдар, мен бұл жерді теңирден сурап алгам. Бейиштей болгон кооз жер. Бұл силердин мекениңер. Энесай артта калды. Адам тукумун, кыргыз тукумун уларга.